shabisereza kimwe ngabiragaterinye hamwe amaka okutunguka gakashemera kandi gakesimisa nikirigahangwatanisa nungi ahagati y'abazaire ebyagambwa Reverend Joseph Mwehunje Diocesan Secretary w'obureberezi bwa Western Kore Diocese kandi wabajwekeire Right Reverend Johnson Twino Mujuni ori omureberezi w'obureberezi bwa Western Kore Diocese obuyabari aha mukoro ogw'okusiima ogwa family ya Benson Barije ahabwa amagara okushoma kw'abaana babo na no kujaguza emyaka 25 mu bushwere. Ogu niwe harukora nka auditor wa Kabale University kandi omukoro ogu gwakorwa omu Makaje omu Rwakanyonyi omu division ya Nyakabirizi home district ya Bushenyi. Nyakabiri is about intimacy. Intimacy, that is the level of closeness. Level of closeness. Okakamtaiwa we. You reason together. You walk together. You excel together. Abujya ngwatire amagara. Echo tukachitwara mu kujya muri kintu cyabo. Echa kabiri itontusima rahanga kugira ngo akatuhabana. Yatwira abana twina abana batano. Abana batano abo abana babiri bakuragiye kigire. Cyakashatu aho mwako tuisiya imyaka 25 umushwere. Mwehunje yashobora abantu ngo kusima rahanga kishikire waborgiro mu idara hokazo murindi. Imyaka nkaga emyaka 15 emyaka 30 emyaka 9 konkotine chikuru. That is chronological growth. Ako mwaka kukwa teba kubura kugita. Nibagugita. It's automated. Konkatu in the developmental one, that developmental growth omuntu kukura kandi okareba n'orugo mu stage nozo mu ndisho n'orugo mu idara nozo murindi n'orugo mu njunche nozo mu rekukiraho. Barije na n'omukazi we Angela Barije bayihanangiriza bariyo nibetebekanisiza obushwere ahamwe na n'aba baburumu okugira okugumiserizana bakasasirana kandi bakesigara hanga ngo abo kuba obushwere tubwangwe. So ni celebrating okumara emyaka 25 obushwere obutubwangwe okano kugumisiriza no kwekwasa mukama wayikwasa mukama nakubasa byona. Obushwere nugenda okugumisiriza, obushwere nugenda okukwatanisa, obushwere nugenda okugenda hamwe. Mwamutagenzere hamwe mutakufizirizine mutakwatanise obushwere tukahanga. Reverend Joseph Mwehunje hona yashaba eminyeto okufayo munonga okureba ngo barinde mbere yabo ahamwe n'amagara gabo. Kandi arushimana when you go there probably no basa kwihayo HIV and AIDS kandi ekwite torukubasa kuba prime minister wihangalia ya Uganda wabo tine mubiri. We need to protect our bodies. Torukubasa kushomesa omwana kamusi ha university otine mbiri. You cannot do that. Gasha Olivia nasasuro mu Bushenyi.